twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze bakunzi ba YouTube channel yacu, by'umwihariko muri aka kanya tugiye kubagezaho inkuru isohotse aka kanya, inkuru ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko abantu bemera Bibiliya, aho mu gihugu cya Turukiya bivugwa ko mu kanya ubu rwose muri aka kanya mu gihugu cya Turukiya hamaze kuvumburwa umujyi munsi y'ikiyaga. Uyu mujyi ngo ukaba ushobora guhindura byinshi cyane ku nkuru ya Nowa ivugwa muri Bibiliya, aho muzi ko mu nkuru ya Nowa muri Bibiliya aho batubwira ko habaye umwuzure ukamara iminsi 40, aho muri Bibiliya havugwa inkuru y'umwuzure ko bwa Nowa wamaze iminsi 40, umuryango wa Nowa ndetse n'inyamaswa zigiye zitandukanye zikebera muri iyo mujyi, aho muri Bibiliya batubwira ko hinjiye inyamaswa zigiye zitandukanye buri kigabo n'ikigore kugira ngo bizabashe kororoka nyuma y'umwuzure umaje kurangira. Ariko nanone abashakashatsi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko hafi y'aho ngaho inkuge ya Nowa yari iri havumbuye umujyi munsi y'icyo kiyaga, by'umwihariko niyo mpamvu uyu mujyi ushobora, abahanga bakomeje kugenda bavuga ko uyu mujyi ushobora kugira uruhare rukomeye cyane mu guhindura imyumvire ku nkuru zo muri Bibiliya, cyane cyane inkuru ivuga ku mwuzure wa Nowa cyangwa se mu gihe cya Nowa. By'umwihariko nimba utarakora subscribe ari bwo rwambageze kuri YouTube channel, reba aho hasi ukande subscribe ndetse kandi bikokanda kukazogera. Iyi video niba yikunze ukore like. By'umwihariko reka dukomeze. Umukinnyi wa filimi w'umunyaturukiya witwa Tason Sarin mu mwaka w'1997 nibwo yavumbuye umujyi munsi y'ikiyaga cya Vani. Ikiyaga kikaba giherereye mu burasirazuba bw'igihugu cya Turukiya, ubwo yakoraga ubushakashatsi ku dusimba duto dusanzwe tuba muri iki kiyaga. By'umwihariko ibimenyetso bikaba byaragaragaye, bikaba birimo inyubako nini zigiye zitandukanye, imihanda. Ibi ngibi bikaba byerekana ko aho hantu hari hamaze igihe kinini hatuwe n'abantu. Abahanga kandi mu by'ibisigaratongo bakaba bakomeje kugenda bavuga ko uyu mujyi waba waribasiwe cyane n'umwuzure ukomeye cyane hagati y'imyaka 2012 ndetse n'imyaka 2014 ishize, mbere cyane y'umwuzure wo ku gihe cya Nowa uvugwa muri Bibiliya. Aka kantu mukumve neza. Abashakashatsi cyangwa se abahanga mu bisigaratongo bakaba bavuga ko uyu mujyi waba waribasiwe n'umwuzure ukomeye cyane hagati y'imyaka 2012 ndetse n'imyaka 2014 ishize, mbere cyane y'umwuzure wa Nowa uvugwa muri Bibiliya. Bashatse ahanga bwo bishatse kuvuga ko umwuzure wa Nowa waba warabayeho nyuma y'uko habaho uno mwuzure waje kwibasira uno mujyi. Umushakashatsi Matthew Lacroix ahangaha akaba avuga ko uyu mwuzure waba waratewe no kuruka kw'ikirunga cyitwa Nemarut. Uyu mwuzure ukaba warabayeho bigatuma uyu mugezi wa Mirati wifunga, ndetse kandi amazi akaza kuzura iki kiyaga cya Vani, hanyuma uyu mujyi ukaza kwisanga munsi y'amazi. By'umwihariko rero iyi nkuru ikaba ifite ibimenyetso bihamye binatuma kandi habaho gushidikanya gukomeye cyane ku gihe nyakuri umwuzure wa Nowa ushobora kuba waba warabereyeho. By'umwihariko rero ibingi byagaragaye mu kiganiro Mate Beyare Limitless podcast ubita Mate Lacroix, aho akomeje kugenda avuga ko icyo azi neza ari uko abantu babayeho cyane mu myaka 6,000 ishize nta muntu n'umwe cyangwa se nta koranabuhanga rihambaye bari bafite ku buryo bakubaka umujyi umeze nk'uwo wagaragaye munsi y'iki kiyaga mu gihugu cya Turukiya. By'umwihariko rero abahanga bamwe na bamwe bakaba bakomeje kugenda bavuga ko bibaye byiza hakongera gukorwa isuzuma ryimbitse ku nkuru ya Nowa, bareba neza niba inkuru ya Nowa itaba ishingiye ku bya kera, maze hakaba hakwandikwa inkuru zigiye zitandukanye. Ino nkuru y'umwuzure ikaba yakwandika mu nkuru igendanye n'iyobokamana muri Bibiliya, akaba ariyo yaba yarahinduwe inkuru ya Nowa. By'umwihariko rero abahanga mu mateka bakaba bamaze igihe bemera inkuru y'umwuzure ivugwa muri Bibiliya ishobora kuba yarakomotse cyane ku nyandiko za kera z'abanya Mesopotamia cyangwa se muri Mesopotamia, ubu ngubu akaba ari muri Iraq y'ubu ngubu. By'umwihariko rero uyu mujyi wavumbuye muri iki kiyaga mu gihugu cya Turukiya ukaba ukomeje kugenda uvugisha abantu benshi cyane, bakomeje kugenda bavuga ko iyi nkuru cyangwa se uyu mujyi ushobora guhindura byinshi cyane ku nkuru igenda ivugwa muri Bibiliya, cyangwa se twasomye muri Bibiliya ivugwa ku nkuru ya Nowa muri Bibiliya. By'umwihariko ahanga ni kuri Umuhumuza Thierry, niyo mpamvu tuba twafashe iya mbere kugira ngo tubagezeho inkuru nk'izi ngizi z'ubwenge ziba zasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye zivugwa n'abahanga bagiye bitandukanye, kugira ngo dukomeze gusobanukirwa. Nkwibutsa niba utarakora subscribe, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukurikirane ibiganiro byacu bitambuka kuri Umuhumuza Thierry buri munsi. Njye ndi Thierry Umuhumuza, ndabashimiye.